One News tkellem ma' Alex Vasilevski li fuq il-pjattaforma ta' YouTube u iżjed magħruf bħala Alex in Malta. Vasilevski li oriġina mill-Maċedonja ilu residenti f'pajjiżna sa mill-2014, iżda għal dawn l-aħħar 4 snin irnexxielu jattira eluf ta' segwaċi f'Malta u barra permezz tal-filmati tiegħu biex jirrakkonta l-avventuri tiegħu f'Malta u sbuħija li pajjiżna jgawdi. Li tibdel il-post fejn tgħix mhix xejn faċli, però Alex jgħid li jieħu gost jikkumbatti sfidi ġodda. Primarjament u telaq mill-Maċedonja u reħiela lejn Dubai, iżda wara iddeċida li jistabbilixxi lilu nnifsu f'pajjiżna għal numru ta' raġunijiet u fatturi, inkluż il-klima Mediterranja. Illum jitkellem bħal wieħed li l-pajjiż sar jafu sew. The main reason was because of the 300 days of sun that we have here on the island. The beautiful climate, the mild winters. So this was the main. But now after living here for 10 years, I can add many more. The culture, the tradition, the local people, the cuisine, the flexibility of how easy it is to get all around Europe. So the list just goes on. Il-YouTuber li bil-filmati tiegħu jilħaq kull darba eluf ta' persuni jitratta magħna wkoll temi kurrenti li affettwaw lil kull wieħed u waħda minna inkluż it-traffiku. Kien hawn li jagħmel paragun ma' pajjiżi oħrajn li saħansitra huma aktar teknoloġikament avvanzati. U spjega kif fatti bħal qis ġeografiku ta' pajjiżna għal ħafna mill-Maltin jista' jitqies bħala żvantaġġ, iżda hu jikkunsidrah bħala vantaġġ kbir kemm għall-għaqda fuq livell komunitarju kif ukoll għall-ivvjaġġar. Kompla li apparti il-benefiċċji li għandha Malta f'termini ta' qis u jikkunsidra l-pajjiż bħala inklusiv ħafna u li jilqa' lil barranin. Living in Malta, as you said, there is something very unique about this place. Being so compact, so small, it's very easy to get from point A to point B. I know that for the Maltese people, when you're living here, to drive and be in traffic for 40 minutes might seems a lot, but when you compare to other countries where you need to spend an hour and a half taking trains or buses and parking the car and all of that, that's quite a lot, but for our standard, it's really easy. The other thing is of the expat community and how welcoming the Maltese are towards us, foreign people that are coming over. Għal Alex jaffaxxinaħ kif għal bosta Maltin li fl-modi kellhom jitilqu mingħajr twelidhom iżda xorta qatt għandhom imħabba kbira lejn il-pajjiż tal-oriġini. Fil-fatt qalilna li hu jirċievi ħafna kummenti li qablu lil Malta ta' dari ma' dik kif nafuha llum. L-intervista ma' One News intemmet paragun bejn il-Milied f'pajjiżna u dak tal-Maċedonja. Alex jirrimarka li minkejja li m'hemmx differenzi kbar, xorta waħda Malta tirbaħ kemm fuq l-ispirtu festiv u fit-tiżjin. I have seen how much we are improving and how much we are upgrading the Christmas lights and everything, the decorations here on the island. And I see that people are just getting more and more happier each Christmas that it comes along the way. And I just love it.